by step. Konke kunesikhathi sakho. Step by step prof. Yeah, Nkabi yami. Sure. Sibuyile for part 2. Izolo kambe sigcine phi bafu? Mfethu izolo mfethu sigcine mfethu ngale ndaba lengangitshela ngayo ukuthi sasilele lapha phansi kwebridge mfethu yabo. Kwafika umuntu wayehamba ngeHilux. Yeah. Ezosifuna amafoni esingawazi. Silele. Wasitshethi uyabuya, masimtshethi asiwazi. Wathini wathi bafethu ngiyabuya into zami ngiyayifuna. Wasuka ngene emontweni wahamba. Prof akuphelanga ngisho mhlambe u2 hours. Waqhamuka sekwabuya sekubuya iQuantum. Elimhlophe eliplain. Yeah. Seligcwele abantu ngaphakathi akasekho yena. Bafike bavulela ngenhlamvu ibhadi professor mfethu. Abantu abashona, abantu abangagangi bonke, abantu abashona. Omunye nje wabaleka bamdubula wawa kwaphinde wafika ngisho imoto futhi azodlula ekhanda lakhe. Ngoba ningasemgaqweni angithi la silala khona. Yeah. Wayezosinda yena inkinga washayeka wawa kwase nemonto la robotini ziyadlula ziyabaleka vele adlula phezulu ekhanda lakhe. Ngento esingayazi professor manje yabo usuku ukuphila la emgaqweni usengcupheni kakhulu ngoba manje wonke umuntu ofuna ngisho abafuna ukutesta imithi prof bayitesta ngathi ukuthi umuthi wakho uyasebenza yini whatever umuntu alahlekelwe iyona umuntu angaphela afike ayeke bonke labaphambana nabo emgaqweni azovusa nina nilele anibone ukuthi nilele azonibuza ukuthi uba uqhekeze isitolo sakhe uba notshontsha ukuthi uba notshontsha enibona kodwa ukuthi nilele. Manje nje professor muphila la estradini mfethu usengcupheni kakhulu mfethu yabo ngobani usangathi ngishulele ngingqika imoto manje silale eceleni umgaqo la ngingqika imoto izongena kuthina kodwa manje thina zonke lezo zinto asinaka siyibona sinendaba futhi nazo yabo shuthi idakamezwa inamandla egameni lokuthi zigcina prof kodwa manje at the same time ziyasikhohlisa prof. Ufana noSathane nje uSathane phela lo ngoba manje uyayenza wena intando yakhe kodwa wena mawususenkingeni yena akakwazi ukukusiza ngithi injalo ke lento prof. Nka kune video lapha etrenda kabi einkundleni zokuxhumana ingane ishaya ugogwayo noma angazi noma wayo. Professor umuntu onjalo mfethu umuntu osuke seqale ama drugs professor yabo lonto shuthi umuntu onjalo umuntu osuke sebhema insangu lezi into ethi drugs nje yabo lonto oseyibona ukuthi yena shuthi uyena osephethe ekhaya oseyindoda wayizwa lonto ngoba professor oqala ingane engabhemi iyazazi ukuthi ingane ama drugs lawo iwona awenza ukuthi uqale wena usuyibona ngathi usumuntu omdala sekumele ekhaya ugoloze nana ayizwa leyo nto professor kodwa nje mfethu okokuqala mfethu ekumele ukwazi ukuthi ngisho kuthiwa umngakanani kuma wakho usuke usayingane ubaba wakho usuke usayingane ugogo wakho ingane ayizwa leyo nto kodwa maye wena at the same time uzokwazi ukuphinde futhi ugolozelane nabo shuthi lapho usuke usungaphuma wena uthi uyoyiphatha Samuel la uyoyiphatha khona ngoba phela ufuna ukuphatha abantu ekuyibona abakuletha la emhlabeni lento engeke yenzeke ayikho right leyo nto professor indlela okufuna uyiphatha iphele laphi lento lokufuna uyiphatha professor iend up khona phela la emgaqweni endapha emgaqweni endapha usugcina uganga usugcina wenzani ikona kuyiphatha ke lokho ngobani awufunanga wena ukuphathwa laba babekuphethe wena wafuna ukuthi ujike wena ubaphathe ngenxa yalezi zinto zakho lezi engahlangani nabo zama drugs kanti professor ngisho kuthiwa ama drugs uyawadla kodwa umuntu omdala amazi umuntu omdala nje kumele umazi mina ekhaya professor akwaziwa na ukuthi ngibhema ugwayi abazi ngobani mangisekhaya ngingane yabo mangibobhema into zami lezi angibonakali ngisho estradini ngisho omakhelwane abangiboni yabo kodwa ke professor mina engingakusho mfethu leyo nto ayikho right mfethu ukuthi umuntu agolozelane noma wakhe noma nogogo wakhe noma nobaba wakhe ngoba ngisho ngano 40 ngana 50 kodwa kumama uyingane ama drugs ke la professor mfethu iwona agcina esenza izinto kanjalo ukuthi umndeni akusaphilelwana kahle sekuhlezi kunengqathwana nani ngoba manje umama uyabeka ingane iyabeka umama uyakhuluma ingane iyakhuluma leyo nto ayikho right egcineni kuzothiwa ngoba wena usuyibona usuyindoda futhi sengaphuma kuyoyiphatha kanti njoba ekuphumeni kwakho usezo end up la emgaqweni
la azothola khona abangani abanye abazomfundisa angakwazi lokho kungekho right okuzomholela kephi umholela ukuthi egcine enza impilo yakhe ibe sengcupheni. Iziphi ezinye igameko uma ungakhumbula nje noma ucabange oyikhumbulayo ezekeza kwehlela emgaqweni nje? Professor Pethu engingakusho mina Pethu yabo musukula emgaqweni awukho sendaweni esafe lokuthi yabo ngoba manje yonke into kusangasuka Professor umuntu le point ezela azolwa nathi ngokuthini kuyatshontshwa nani so uthi yena kodwa akazatshontshela ayizwa leyo nto Professor khona ngelinye ilanga Pethu silele lapha kuvranda yabo kuqhamuka omunye ubaba uyapaka kahle ngemonto uyaphuma Professor lo muntu lo ubona umuntu akuxhumise Professor ngesibhamu edubula la kobhozo kwena athi khuluma kodwa manje still lo muntu uyamthetha angazi lutho yena akaboni ukuthi awazi lutho. Wafika lo baba waphuma emontweni wakhipha isibhamu Prof. Mekhipha isibhamu uyazivusa sonke siyavuka uthi ahlala ngezinqa siyavuka sihlala ngezinqa. Angazi ukuthi waye nebhusha kephi uthi ubuza thina uthi ngoba abagqekeze ibhusha yakhe. Sithina ke razo ke wena ke mucabanga la usuka khona kuza la abekho nje usinawana usahlangane nabendleleni be up and down ukuthi usungavela uzovusa thina silele. Okokuqala umuntu ogangayo uzazi ukuthi uhambe egqekeza izitolo ngeke avesana suka lale la noma kanjani. Mina kwayisho njalo Professor. Yabo mina engathi ngikhulumayo wangithethe ngikhuluma kakhulu. Waqala wangixoxa ngoba Professor lo muntu wangithi wangidubula phezulu. Angangithi wangidubula wangixhumisa kanje engidubula kanje close range kodwa eshala phambi kobhozo bami. Still kodwa ngiyamthethe indoda mina ngamanungibulala ngoba into engingayazi angiyazi. Yabo lonto abantu wesho ukuthi bayadlula babuka kwaze kwakhona nomunye umama ozayo la wayemsebenzini wafika wabuza wathi kwenze njani yabo ubuza kuyena lo baba ukuthi awu indaba wadubula ingane kwenzakalani akachazi yabo kwayimina ukuchaza ukuthi hayi mama ufica silele lo baba uzosibuza ukuthi obaba bagqekeze ibhusha yakhe uthi umama ngoba uyayibona nje ingane ilele sekuyena umama manje omtshelayo ukuthi ngoba uyayibona nje ingane ilele phela Professor siphila nje kanje kunabantu abasithanda kunabangasithandi yabo ngobani kunabantu abathi mabebona sihlukumezeka thothi abayithandi bona leyo nto kodwa abanye angifuni uqamba mangibajabula Professor bayasizakala ngokuthini siphila lempilo esiphila kwabanye we are nothing yabo kanti manje ekugcineni umuntu uyakhohlwa ukuthi kunalento ekuthiwa ikusasa Professor yabo lonto kunalento ekuthiwa ikusasa wena olapha usangakwazi ukuthi akuguqule uNkulunkulu ubuze ngala mina engila ngisuke ngize ngala leyo nto abantu abayinaki yabo umuntu omnyama ke Professor ukholelwa kulokho kutheni yena anakho okwakhe omunye nje ngingamcela imali Professor wangitshethi imali yasetshenzelwa yabo lonto kanti manje abanye inhliziyo zabantu ayifani Professor yabo inhliziyo abanye bakwazi ukuthi befike sihlalele nje kanje bethi bafethu kubonanda yabo kodwa ke nakhona laba abangasithandi angibablame ngobani Professor siyona imali abantu ngeke beze bekuthande bonke ayizwa leyo nto kodwa ke nathi lento le ekuyiyona yona lempilo esiphilayo ayifani nokuthi sonke manje sokwenza into eyodwa sonke abantu bathini bathi vele nonke niyafana Professor ke size sifane sithi siba u10 endaweni sonke sinengqondo efanayo sonke leyo nto ngeke izenzeke sithi isiZulu izambane lodwa libolile lobole sonke hayi kodwa ngeke Professor hayi mina ngiyiboni kahle leyo nto Professor ewasuka kubaba wakhona ke manje useyeka thina ke usebhekana nalo mama ukuthi wena mama uthi wena ofuya lezi ingane la kanjani uthi umama ingoba mina ngiyakubona ukuthi udlala ngeingane naba abantu babhizi ba up and down emgaqweni awubuza ngani bona wazobuza ingane elele yabo asuka umuntu angene emontweni athi uyabuya atshela thina ukuthi uyabuya njalo wasuka ahamba sabona ukuthi kunokuthi sihlale ngcono sithathe izinto zethu siqoqe sihambe siyobona ukuthi sizothola enye indawo yokulala kephi kodwa nje Professor sisengcupheni bethu mina engakutshela kona ilokho shuthi umuntu njengamanje obuka lapha ongakabhemi emelazi ukuthi manje ukuthi uqala ukubhema yini ayibeka kuyona uzobe beka impilo yakhe engcupheni uthini kubantu abathi mina ngeke ngifane nabo maye oqala nje idama ukuthi mina ngeke ngibe nje hayi ngeke Professor ngobani Professor sonke saqala kanjalo
kwamina ngisakhula ngangithi mangibuka nje ko TV ukuthi ngiyabona mhlambe kuthiwa ama street kid nani ngisho ukuthi hayi mina ngisoze ngaba nje yabo kodwa ke ngoba kunalento ekuthiwa ikusasa awulazi ungambuka omunye umuntu umthathele phansi yabo ngoba yonke into enzeka kulomhlaba professor yenzeka ngentando yethu yabo yenzeka ngentando kaNkuluNkulu lokhu yena nathi ke abantu abathi thina siyamaphara silwane kodwa siyamazi kodwa nathi uNkulunkulu kodwa kuyena asiyona lento bona basibona siyiyona wayezwa leyo nto mina professor engakusho kumuntu osacabanga ukuthi angene ema drugsini ekumele akwazi ukuthini ukuthi uzobe efaka impilo yakhe engcupheni impilo yamndeni wakhe engcupheni yabo ngobani ekugcineni uzo-end up emgaqweni abanye bethi abalast la emgaqweni professor yabo leyo nto abalast yabo ngobani sifela ngisho into esingazazi sinjalo qhamuka umuntu sidubule ngento esingahlangani nayo so phila la professor akukho right yabo nomunye osacabangayo ukuthi abheme ngiyamina ngokubona kwami ukuthi nje angalinge azame ngobani ayikho right lento i-risk nalothi yena akasoze ayenza leyo nto ayikho right leyo nto ngoba sonke saqala kanjalo sithi ngeke sikwenze ukuthi kodwa si-end up sesikwenza ngoba kwamina ngangithi angisoze ngabhema kodwa ngagcina sengibhema uyawazi unyawo unyawo ngiyawazi professor weke wawushaya unyawo hayi professor angaze ngawushaya professor hayi ungena abantu belela hayi angazi professor kodwa ngiyawazi wona hayi wona hayi professor awukazi wabanjwa esigamekweni hayi professor hayi ngisaye ngabanjwa kodwa ngasekhaya nakhona angitholakalanga futhi esigamekweni sasiba u5 yabo futhi siyangena kulomuzi shoot nakhona kwaqondana nokuthi shoot umfana wakho ebusuku professor yabo mhlawumbe kothi ku1 2 umfana wakho ngathi noma wayeyojola nentombi yakhe leyo kephi engekho safika thina siyangena professor yabo manje masikhipha izinto siyikhipha siyayifihla kimi manje igate lakho nalikhulu kuba umgaqo bese kuba ujantshi wesitimela ngale siyakhipha siyafihla yabo professor sithe nje sesibuya kwesibili sethi siyolanda iplasma ke i-TV siyanyuka kamnandi uma ngithi la egarage ngibone mina into engathi iplasma abafethu basanyuka bona ama-steps baya endlini bayolanda iplasma yabo engingene la egarage nakhona ngathi noma ngitshelwa edlozi noma yini uma ngithi ngiyabona hayi la egarage iplasma nje le kodwa isekhalibhothini lakhona yabo same time nje ngithe ngisabuka yona hayibo ngizwa ngegate ngathi liyavuleka yabo abafethu bayehla bona ngeplasma basitebhisini mayithi ngiyalunguza hayibo khona umfana ongenayo futhi uyena lo mfana yabo nje obengena ungena nje amehlo alapha phezulu ubuka labafethu laba behla ne-TV wamemeza umfana we baba igebengu ubaba wakhona wavuka same time endlini same time professor wakhipha yabo lesibhamu ekuthiwa upumpkin professor yabo mina njengoba ngisegarage professor abafethu i-TV abantu bayidedele emastebhisini yaphahlazeka phansi sebeyabaleka phela nabo baphuma babaleka njengoba bephuma ngiyabona mina ngeke ngisakwazi ukuphuma ngave ngancika khona egarage ngacasha khona professor yabo phuma lo mfana waphuma nalo baba wakhona yabo ngimgizwa nje ngingaphakathi edubula yabo kodwa manje kumnyama ke emgaqweni ngobani ngathi sengibabona abafethu ngiyabona ukuthi akekho limele kubona yabo shuthi nje naye wasedubuliswa ukuthuza nokubaseleka yabo ngiyezwa nje kuyadubuleka ngaphandle kodwa ngibhizi ngicuthile la ngaphakathi sengilinde ukuthi kuthuleke bese ngiyanyonyoba ngiyaphuma yabo dubuleka ngizwe ukuthi hayi ngeke ngathi sethule sebekude manje bese ngithi ngiyanyonyoba kahle ngiyaphuma wangibona uma wakhona manje uma wakhona ungibona ushawa ukuthini professor uyedwa ubaba lokhu yena abathembele kuyena ophethe isibhamu akekho usajahe laba professor wathula nya angazi noma ngokwakhe wayethe mhlawumbe mina ngisaze khona or kanjani wathula nya wangibuka nje kanje mina awasawubona mama hayibo professor ngani mangithi ngathuka ngabuyisa amehlo flat ngahamba kakhulu professor yabo nje bangiphuma nje emgaqweni ngiyabezwa naba sebeyabuya la lo baba lo nengane yakhe babuya bakhuluma yabo uthi baba basindile kodwa ngiyacabanga khona udubulekile kubona njengoba bebalekile nje khona ngabe ngehla ngojantshi yabo mangehla ngojantshi ngafika ngacasha
ngiyamuzwa umama esebatshela ke njengoba bengena ukuthi hayibo nithatheleni isikhathi khona omunye okade ephuma la manje yabo leyo nto uthi baba wenza njani ke wena mama uthi mama bengizokwenza njani mina waphela lo mfana asibathi thina baphetheni labafana nje wabesuke bela professor sagcina singatholanga lutho nalokho kushuthi lapha kuloya muzi sasiyela ukobulala iplasma yakho le abayidedele emastedisini abafundi yabo niyobulala iplasma sasiyobulala iplasma professor ngoba sithola ngalutho ayikho into esayithola yabo lonto ayikho into esayithola ukuboshwa kokuqala kwakwenzenjani ukuboshwa kwami kokuqala ukuboshwa kwami kokuqala professor ngaboshelwa izinto engingazona ezami la eThekwini yabo la eThekwini nje sihleli lapha nabafethu ngangakayibhemi wonga professor ngeke ngiqambela amanga angisabhema insangu nengidi yabo ingidi Mendrex yabo ngibhema sengiqedile mina professor ukubhema sengihleli nje nabafethu angiboni siyalindana phela njengama out ebhema khona siwami sophansi sengiqedile mina sengiqedile mina bahleli abafethu bayabhema la khona omunye umshana wami wayemncane la nje eceleni kwami kuyena engangimthanda kakhulu wayebhema insangu naye ebhema nengidi yabo kanti manje ndothi mangibuka enzansi lapha ngikhona uqhamuka iquantum lamaphoyisa yabo njengoba ngibatshela labafethu amaphoyisa bayafihla laba into zabo lo mfana omncane lo professor yabo insangu uphethe insangu egcwele iphepha elingaka bese kuba yingidi ophisa abawu2 amaphilisi avela kuthatha umfana mina ngibuka laba abafihla avela kuthatha umfana kushuthe ngaphansi kwami angimbona nginakile yabo izimefika kwanda mefika imenze ngoba vele le ndawo esihleli kuyona indawo vele amaphoyisa ayazi ukuthi kuyabhenywa kuyona ayakhona njalo ayochecka yabo abreak amaphoyisa kuvula isikwa hamba nokapteni wabo ibrain behle bekhuthuza hayi caca ukuthi ayakutholakala lutho kulabafethu ngoba phela bafihlile nawe khuleke nami ngirelaxile professor mina sengiqedile phela yabo kuziwe kulomfana lo yabo kuze ukapteni lo akhala wena small boy like this ufuna ndawo wena umncane kanje yabo nakho ke lokhu professor Black senze ingane kakhulu ke kunaqala ke manje yabo lonto le usumuntu obhemisa ingane yabo professor bemshenga impama encane kanjani impama nje qha ayiwise phansi ukana khona yabo lonto bembeka ibhuzi la esifubeni kuthi ufuna ndawo umncane kanje yavela ahayize njengengane ngempela ke naye baba ngiyaxolisa kuthi professor kusukuma wona hamba yabo lonto yabo nje behamba ngisayibuza ukuthi ziphi into zalopha uyibekile yabo lonto kuthiwa wena wahlala yona kushiwo kumina kuthiwa wahlala wena sukuma wena yabo lonto ngisukuma ngokukhulu ukukhululeka professor kanti njengoba ngisukuma ngiyashiya la emva kwami yabo mangishiya insangu nofula abawu2 bengidi ngezwe sekuthiwa hayi ithi ngiyaxolisa baba kusho leli brain lisho kumina ithi ngiyaxolisa baba mina ngixoliseleni manje lasho labeli ngibamba labelithathile lokuzana lezi mangithi ngiyayibuka lezi zinto yabo ngoba phela izinto zalomfana nje yabo uqala kwami ngithi ngiyasho professor ukuthi bafethu mina bese ngiqedile ukubhema lokho ngezwe ngenye into impama ingena la professor ngathi ngabe ngabotha ngithuleni yami yaphuma mic professor phezulu kade kwasanibona manje professor professor ngaboshwa phethu ngahlala 6 months ejele phethu yabo ngeze into engazona izami yabo ngoba nakhona labantu bengithatha bengifaka emontweni ngiyasenjancenga ke la emontweni ukuthi cela bengifakela noma okodwa yabo professor ayabezwa mshini nakhona futhi laba abanye bangitshela sesibuye epolice station ukuthi hayi ndoda wena bese ukudedela bani bekuyithina manje nayo uyabona nathi sihamba nomakhulu basi wethu yabo lonto leyo lokhu yena ulibele ngiphakamisisa isandla nje lo umuntu oyibrain athi ubalo tholakale nengidi la nensango akaphamisa isandla yabo manje ngifuna ukubonisa nabantu noma yithini libele ngiphakamisa isandla manje ngiphakamisa isandla ke manje engahlala 6 months professor 6 months ngento engayazi umzimo wabhekana nabo mawungena uqala professor uyawushaya umthetho ngangakashaya umthetho ngangakazi lutho professor awuthatha umbukele ekhaya ngomzima ngoba angithi yabona ibuyela lapho lento manje ekuthenini umuse emgaqweni yini yipi impepho oyibeka professor abonje yangena enkantolo ngashaya ngeremind yakhona ekuthiwa ngibuye ngayo angizwa nanokuzwa ke mina uthi kuthiwani lapha professor bayixoxela bodwa bona futshelwa uTolile professor yabo bakhuluma ngizwa ngoTolile esethi endoda kuthiwa uzoyejele uzobuya enkantolo ngesikhathi esiwukuthi professor isiwezehlela inyembezi yabo kusuke kuthiwa hayi kuleya ndoda sekulethe ukuthi ungakhala manje yabo kwakumele ukhale eminyango
hayi ngehle professor fika ngempela le truck yakhona enkulu le wola usithathu sipaye phakathi sami uqala kwami ukubona iWestville professor ngasheka nje sisangena kwiboom gate yakhona eWestville uyozamletha ubaba professor ngisabona izindle engakanani amawindi ngibona nazi nezandla ivelile la emawindini engasho ukuthi abona umuntu uyezilwaneni ke manje professor somlethe baba professor esangena kamnandi wabo masingena ngena la e-reception futhi zonke ngala yabo esingene ngala ngiyaxoxa kuzokwenziwani ke manje la asebejwayeleke professor ke bonaka ade bevele besuka khona beyo attend ngibona ngabo mina hayibona umuntu oqala uyakhumula iskip usibeke eceleni hayibo ukhumula iblow ubeke eceleni ukhumula iant hayi bezokwenziwani manje la yabo lonto kuthiwa ndoda wama wona khumula nawe yabo sikhumule sonke la simisa ulayini la kuthiwa niyathawuza ke manje yabo lonto hawu ngiyayibuzini ukuthawuza yabo kodwa ngithi hayi ngizobona kulaba yabo kuthiwa phansi yabo lonto bone bafethu bonke beya phansi hayi nami ngiye phansi kuthiwa phezulu nginyuke sinqunu lapho sonke yabo hamba ngamasende professor benzelani benzela ukuthi makuthi khona into oyigwinyila ngithi bayazi ukuthi iboshwa yanyusa into ihlale la benzela ukuthi yabo njengoba esuke phezulu phansi mawukhona into oyibambile la professor izoyiqathakela yona yabo lonto hayi ngayinaki lonto uthi ayise right madoda gqokani yabo sigqoke nakhona futhi lapha ngivele ngiyathatha nje ngigqoka noma ngiphi professor yabo nje ngithe ngisadumisile kanje ngithi ngifuna ukuthatha lokwengezwa ngento professor idonki ipiri la emva kwami yabo ngiyaphendula ngiyaqala sikwenzakala kuthiwa indaba wena unyuwani wena uyafika wena awazi ugqokelwa ngithi mina ngazi ngiyafika kuthiwa shona ngala yabo ngishone ngala engigqoke kamnandi esibhaliswe la amathikithi sithola amathikithi siyahamba sekumele kuyiwe endlini ke manje ke yabo ngiyabona nabo laba bayijwayele phela bayendlini zabo yabo ngithi ngiyasukuma kuthiwe uyapho ndihlalani phansi ayisukume sifakwe kwenye indawo ekuthiwa C1 C1 isho ukuthi la kufikelwa khona yabo sifingene khona silale khona yabo sinyuwe ngakusasa siye ema sectionini ke endlini ke ngempela la sofike sihlukaniswe khona ke lapha nibonga lo khona somlethe baba professor yabo lento eshoyo mfethu yabo nje sathi sawufika izindlu zakhona ke i7 to 12 kodwa maye kwezinye indawo ehlukene khona i1 to 6 ne7 to 12 kodwa kwezinye kunama 7 to 12 kuphela yabo number 7 number 10 kanjalo thiwa hayi wena nawe salani la folani la phambi komnyango ngizongena la nawe hayibo professor ngathi nje mina ngifika kuthiwa hayi sasho sathi uzobafaka ubaba bafake baba yebo ngiyathi ukuthi umuntu uzongena nawe yabothi umuntu usevela uselindiwe vele sasemnyango manje ngibuka iphoyisa la khona likhululekele nje lona yabothi into evele lijwayele le yabo le nto leyo ngithi mina baba indaba bazongenzani labantu laba bakubiza kanje wathi ubaba wena siboshwa wena ungangibuzi le nto uboshiwe phela la ukuthi bakwenzana ngihlangani mina shuthi naye wayesengithusa usuke ushaya ukhiye wakhona uphenduka kathathu professor ungena kanye uthi haq kwisibande kuvuleka yabo usuke ngifaka umuntu yabo nje ngithe ngingena bonke labantu begcwele la ngasemashaweni la egethini abasekho sebengilinde ngale manje mangijika ngithi kanti kunabantu abangaka lapho ibhedi yakho iyamabhanka bed ihlukaneke lapha na ke ishuthi laba bangashaya umthetho ngala yilaba bama28 lapha ngingena angazi nalokuthi ngizoya kephi professor babe ngangena ngami passage yabo lonto kwathiwa ndoda usiphatheleni wena yabo lonto basukuma beza kumina manje ethiwa ndoda lana yabo ngithi mina ayilutho bafethu yabo kuthi uphetheni yabo basho bengikhuthuza abanye kuthiwa ndoda phela sibhema ugwayi thina sibhema intsangu la etshela usiphatheleni hayi professor ngisuke ngithi anginalutho yabo indlela abathusana ngayo lo munye usuke sibanibani awulethe indishi yegazi laphana angikhiphela ubhushi wami lapho professor kwathi angihayize professor ngiyathi ukuthi ngizonqunywa manje nangempela wabe sisuka lo munye angathi yolanda indishi lo munye angathi yolanda ubhushi yabo la sebengibona khona ukuthi ngiyasaba nalokuthi ngaba nenhlanhla ukuthi khona abanye abangaziyo la eminyango yabo kwayibona abangikhulisa down uthi hayibo bhethu relax abhethu yabo lonto bakuthuse indlela ekwenziwa ngayo musafika la eWestville yabo ngahlala ke professor ngahlala anginavisit anginalutho professor yabo ngiyayibona ezinye ingane ziyabizwa abantu zihamba ibuya nogwayi ibuya nani mina nginalutho professor yabo lonto ngahlala kamnandi futhi ngicine ngijwayela ke mfethu ngifuna uqamba amanga yabo ngicine ngijwayela ayi professor kwaya
ngabona ukuthi angeke yabo la mungashayi umthetho kusho ukuthi indaba yakho ayikho ngoba manje sithi siyaphuma siyophaka kanti sebeplanele into yabo kuphakama yabo ukuphakanywa ke kuphakanywa ngalabo abangashayi nombolo yabo leyo nto yenzeka phambi kwami ngiyibuka kanje silalinde nje ukuthi sisukuma manje kusukuma nga5 kuyophaka fike nifole la basukuma bokuqala basukuma yabo mina le squad lesi engangisele naso la professor sathi nje sisawulayini ngithe nje ngisathi ngithe enqoleni ngiyaphaka kwasuka kanjalo kubaleka ngisho wona amaphoyisa aseWestville professor makuphakanye abaleka jike lapha kuthi manje ingqondo ibuye ukuthi hayibo labantu bakwazi ingane bese beyajika bayabuya professor ngezwe ngento ukuthi inqola lezi zeparish la zachitheka zonke ngiyaxa kwenzakalani manje ngiyabona nanga omunye ibhizi wazi omunye lapha ekhaya nanga omunye uza kumina engabaleka professor ngibaleka mina ngilandela amaphoyisa ake ngifuna ukuyongena eoffice lawo yabo lonto ay professor baphakama abafethu babizana ke yabo amaphoyisa kuthi mabizana bafika thiwe lahla phansi ulale phansi wena yabo kushiwo kusona isiboshwa basondeli nabo yabo esilahle phansi ngempela umbese sisho silala phansi bafika bamshaya professor umuntu okhona akakhali professor ushawa ngamadonki piranga kanani ndoda bamshaya wazwaphuka amathambo bamthatha bamusa esibhedlela yabo omunye ubro amathi kumina mfethu ubonile kwenza kunjani la nawe ke mfethu ngitshele mfethu ngizokuzela mina into zakho ube isisebenzi yabo angabona professor uJayini ngempela nami mfethu so ngimlokhuzi ngiyabona futhi ukuthi even laba abanganama visitor kodwa bayabhema la ejele yabo le nto le ngoba bayisebenzi ilaba abangashayi inombolo uma bebuye emavisitor ugwayi bawunikeza bona hayi nami ngiyafisa kunikezwe mina ugwayi yabo hayi professor ngisuke ngiwuthatha umthetho yabo hayi emva lokho ngase ngiyiphelela mnandi ngaphuma kodwa emva lo 6 months avele ngaye point ke point ngaqala ngajoina labafethu benkunzi ke sabamba inkunzi angibopha inkunzi professor nakhona ke mina inkunzi yami eyangibopha nalo muntu engangimbamba professor hey usawayibona into enjalo uboshwe nalo muntu wayekubamba owawumbamba professor professor ngiyamshanga ukuye lo muntu phinde ngiyithathele mina ifoni kanti yabona ngithatha kunemonto yakamasipala eRobothini yabo iyayibuka nje lento ebusuku engibe ngisuke ngimshiye equlekile lo muntu uqulekile ngibaleke ivele ngijahe le moto abo mayele moto bengijaha nalo muntu usale uyavuka la kusho ukuthi akashayekanga kahle yabo hey kanti uphethe umbese omngakanani umuntu wakhona professor kuyena into engaka hey wabe isikhipha lento shuthi ingqondo naye usahambile kodwa manje uyabona ukuthi ngeke le monto libele igijima yale kunomuntu emjahayo yabo le nto athi mayiphatha phala into zakhe azika vela gijime naye angijaha okumisa ukuthi yabona la nalabo abantu professor baleya monto nabo bayikele ngokwabo ngoba professor ufika kwabo kumina bafike bangishayisa bangishayisa ngayo imonto ake manje ngigijima nale foni yalo muntu ngibambe kanje ngesandla yangishayisa imoto ngapringana ngaphezulu mangipringana ngibuya ngishayeka phansi kodwa ifoni yakhe ayilimalanga yadedeleka nayo yashapa yadlula le monto professor yabo midlula ngithi mina mhlawumbe izofika ijikeke lapha ayijiki imonto yakhona yabo njengoba ngilele phansi wafika lo muntu professor yabo yonke lento le yabo wonke lamanxeba la professor wonke lamanxeba wayekubulala yabo wonke lama wayekubulala wangiqeda umuntu wakhona professor wangiqeda ungiqeda nje lapho ngidizi mfethu ngiyabona nje ngiphinde ngisukume ngithi ngizama ukubaleka futhi ngigiwe phansi ngiquleke ukuphaphama kwami ngiphaphama sengigungwe amaveni amaphoyisa sekukhona ngisho iambulance yabo mangini ngibuka evenini la ngemumva ngiyaxakeka ngibona ngephoyisa limile la evenini libele liphethe umbese omngaka yabo likhuluma nomuntu ongaphakathi la evenini lithi hey unesibindi bo usungathi umkhwaze ngombese omngaka pho yabo lo manje ngibuka lento amehla afiliza ngidizwe yabo kanti manje uyibona nje ibone ephusheni kanti uyena lo muntu ebengimbamba professor yabo should naye bambamba ukuthini usenze lento ayenzile ngifake evenini mina ke ngithathwe ngifakwe ambulance professor ngaqeda uthulitha abawu4 bamanzi ngalilalanga 4 kwamanzi uthulitha ulethe ugcwele ubheke phezulu kanye ushaye phinde ngicela amanye thi ungawaphuza amanzi awaphuza amanzi mawugwaziwe professor ibangitshela kodwa still ngangiwafuna la yibo professor bangifaka ambulance sihambe
Eddington abona isibhedlela la ngabona khona ukuthi ngiboshiwe ke prof isibhedlela phela indawo ukuthi ukhululeke leyana kodwa mina prof ngangithi ngilele embhedeni ngifake ozankosi onyaweni kunamaphoyisa ashintshanayo kunelingikade ekseni isemini kunelingikade intambama sebusuku ashintshana ngaze ngadischargewa yabo mangidischargewa nje nakhona ngifako yabo mangisukuma ngiyochama noma ngiyogeza uyakhishwa uzankosi la ensimbini ombhede ufake kulolo lunye unyawo lesibili ngihamba nje kanje ngozankosi ngiyageza nje ngigeza nali iphoyisa limile la phambi kweshawo liyangibuka anixoxe hayibo soxoxana professor yebo ngaxoxa lesitha sami lesi hayibo uyangibuka ungiqaqile uzankosi kodwa ubabambe kanje ngesandla ulinda uthi nje ngiqeda ukugeza yabo ngibuye ngizongena kwinto yami phela futhena ngokwakhe yabo ngibele ngigeza ngimbuka ngengcemi lo muntu ngibuka newindi la elincane engiyathi seyawubheke lo muntu uthi akasayi ngani ngisale ngibele ngipulukutshele la yabo lo shosha phela ndoda isikhathi sihamba shesha yabo ngiyasho ukuthi ndoda ngisheshela ukuzongena kozankosi mfethu angishaya ukwaqa ngithi ngiphuma nje abethi khaxa la unyaweni ethi khaxa kuleli lesibili ngibuyele embhedeni hayi bangidischarge sengi-right awukuthi discharge kwami hayi ukuthi ngiyemnyango ngiyaphuma ngiyenkantolo prof hayi la ngaqala khona ukubona ukuthi hayibo ngoba lo muntu lo ngathi ngiyamazi nje yabo awumbona kahle yabo naye akangiboni na kahle futhi naye ukuthi wezwa nje ngoba nakusekuthiwa hayi ndoda nangu-ke lo muntu lo owakulokhuza yabo lo nto mina yabo nawe uyaqala futhi uyaxwa eboxini professor phambi kwenkantolo singena naye soba uthi wangathi siyo-accuse professor singena naye soba uthi wangathi siyo-accuse manje ngibule ngibaselekeni lo muntu maye la phambi kwami naye unale enga futhi mebuka mina lo uthatha ifoni yami yabo nje soba uthi usine-enga yabo hayi sime la sikhulume kwakumhla ka-18 December prof yabo kodwa nini 2015 lapho yabo ilokuzana inkantolo ivele isishaye ngereminder ukuthi asibuye ngomhla ka-25 January enkantolo siye Westville kumhla ka-18 December Christmas uNew Year kusho sokudlela khona konke yabo hayi sihambe kamnandi yabo masifika khona kusho ukuthi yena-ke ngoba vele kubo bamnandi banemali yabo anokuthi kusho ukuthi washesha wabafonela ngoba la evenini nje siyahamba siye Westville ubhizi uyasatshiswa la yilaba abangaziyo uthe wena ukwazi ukuphetha kanje wena uzobona wena siyekhaya elikhulu la siyakhona uzofika ubona yabo kushuthi wathi mefika cela amaphoyisa ukuthi amfonise same time yabo ngoba nje mina ngahlala professor ngahlala yabo the sekushaya isikhathi sokuthi ngenkantolo hawu akasekho yena yabo shuthi bafika bamkhipha ngebheli angithi uyazi ukuthi bayakwazi ukufika bekhiphe ngebheli ngisho singakashaya isikhathi sokuthi uyenkantolo usu-attenda nje usuqhamuka ngaphandle vele yabo yayimnikile vele inkantolo ibheli yabo yayimnikile yabo ngingayinaki lento ngiyaqala ukuthi uphi lo muntu yabo lo ngene evenini ayisihamba uma ngifika lapho enkantolo nangu lo muntu khona nanomndeni wakhe uma wakho ngibuka kabuhlungu kanjani uma wakhe shuthi ngathi ngiqhamuka nje wathi nangu-ke lo nali phara le kumele umbingele ukuthi sobona mama hayibo ngangeke ngibingelele indlela engibuka ngayo prof hayi shuthi nakhona-ke la manje yena useqamba amanga la kummeli yabo nalokuthini lo mmeli lo kuyena wayesebenza ngathi naye wakahadebe sibonge esisodwa yabo Thesuwa lapho wabebiza mina wathi Khanyisi oza la sengiqedile ngaloya uhlale la nje sike sixoxa yabo siyaxoxa uthi awuKhanyisi lo muntu lokuthiwa wena wawumqinile ngithi mina yebo yabo uthi nje lo muntu uthi umbese wawuthatha kuwena yabo ngithi mina yabo okokuqala ke sengiyabuza kumeli ngithi mina okokuqala ke cela ukubuza umbese lokubani wakumina angizomqinelani lo muntu ngoba first of all ngiyazi abantu bawusaba umbese ngizokhipha wona angeke ngize ngimqine yabo ayibone naye lento yabo athi kodwa ngempela yazi uqinisile yabo leyo nto ngithi mina umbese lo waphuma kuyena wangigwaza ngawo akawuthathanga mina umbese ngangeke mina ngize ngimqine uyakhuluma uyabhala la phansi angithi siyakhuluma uyabhala la phansi ithe nje sisibiza inkantolo isibiza soba uthi unaye lo muntu yabo nangu nommeli la yabo sekuyakhulunywa ke manje ithi inkantolo ntoda wena uthi umbese wawuthatha kuyena uphethu angithi avume kamnandi kuthiwa alright ke sicela ukubuza ke mfethu wena ke mfethu sithi uphethe isibhamu uyoganga ke manje umufika lapha elokuzeni la yoganga khona uzofika ubaqine yini uphethe isibhamu wahluleka ukuphendula
yabo kwathi waphendula umbuzo wathi hayi ngizofika ngikhiphe isibhamu wayisholo yena wathi hayi ngizofika ngibakhombe ngesibhamu kwathi wapho lona kwahlulwa yini ukuthi akukhiphele umbese mayephethe umbese ukuthi usengaze aqine wahluleka ukuphendula kwathiwa kanyiso wena uthini ngalokho ngithi mina angiphiki ngambamba lo inkunzi kodwa ngamqinya yabo waquleka ngathatha iphone ngabaleka njengoba sengishayiswe emonto futhi wavuka wakhipha umbese wakhe yabo angihlangani nanombese yabo hayi nangempela emva kalokho ke prof ngoba phethe inkantolo yalapha ithini asibuzane sodwa ke manje naye lo ukuthi siyabophana yini noma siyasula icala prof kodwa ke kwasho kona ke nami ukuthi yabo nje ubugebengu lokubomgaqo professor yabo sekugcwele la ekhanda kumina so ngithi mina angiqale ngaye yabo qalwa ngaye lo kuthiwa ndoda uyalisula icala noma uyambopha yabo hayi lona angibuke abuka uma wakhe angibuke abone ukuthi umuntu mangizothi ngiyambopha lo naye uzovela athi uyangibopha sidibane ngale futhi ngoba manje akazi lutho yena ngejele lo yabo avela asho kube kanye kanti mina ngimshanga esikile engangisitshele ummeli wami lese ngimshanga ngaso mina ngabe wathini wathi hayi ngiyalisula mina icala wathi washo abengixhawula futhi ethe semtime mfethu ngiyaxolisa ukugwaza kanje uyena oselibele ngithinta ke manje itishi ke nani ngicemphetha ukahle mfethu yabo kanyiso wadebe wena ke mfethu uzithini mfethu uyalisula icala ngiyambopha mina lo ngisula icala yabo phela yena kusekho lula ukuthi athi uselisulile vela ngithi yabo leyo nto kusuke ngithi mina ngiyambopha mina ngoba ummeli wangitshela wathi yabo uzothi uyambopha wena uma wakho uzokhipha imali yabo uzohamba nje la uright unemali yabo ngathi mina hayi mawusho njalo ku-right yabo wasisula nangempela lo icala kuthe sekuthiwa nkanyiso ngithi mina akho cala engilisulayo ngiyambopha lo cishe wangibulala lo mina wasukuma wama ngenyawo uma wakhe kodwa phakathi enkantolo wasukuma wama ngenyawo unemali vele uhlanyiswa ukuthini lo uselisulile icala yabo mina ngiyambopha mina akusekho lula phela ukuthi athi hayi nami ngiyambopha yabo lo wasukuma umama wama ngenyawo wabiza ummeli indoda umbizele eceleni ummeli ngezwa nje ngommeli esefika kumina esezayo ethi mfethu uza la yabo ngibuze lo mama ukuthi ufuna malini ingane zomama prof ngithi mina awuqala uye kuyena umtshela ukuthi ngiboshwe mina mhla 18 December ngaphuma mhla 25 January yabo umtshele ukuthi ngaleso sikhathi sonke ke 1000 yabo awakhala professor ogcine ngiyezwe 2.5 nami ke kodwa ngoba phela ngivele ngusinawana nalo tho umsukelo lo muntu nami mina waqala ukubheda ngaba wrong nga understand professor nga appreciate yabo banginikeza le mali nakhona futhi thiwa anginikwa uyena lo yabo uma wakho ayinika yena lo yabo wathi hayi mfethu ngiyaxolisa washo nje wabebala kamnandi yabo kwathi okanye wena uthinike ngalokho yabo ngathi mina ayi ngiyambuka yabothi yena ngokwakhe futhi usalindele ukuthi mina ngizothi ngiyambopha lo yabo amtshela ngathi hayi mfowethu ayikho inkinga ngoba nami imina wenza iphutha ngabamba uphuma plaza wayephuma emsebenzini yabo ngiyaxolisa yabo ayisaxhawulana kamnandi kanjani yabithi inkantolo yazi-ke kanyiso wadebe ngoba wena umuntu obhede kakhulu kunakuqala ngabe ngiyakugweba manje yabo mina inkantolo encane le engisho point yabo la ekhaya isigwebo esisikhiphayo ngenkunzi sigcina ku5 years yabo kushiwo kanje thiwa nje kumanje nje mina ngabe sikushaya u5 years wakho yabo kodwa ke u5 years wakho yilamanxeba akho asemzimbeni wonke lawa ngoba lo muntu wayesho ukungibulala professor wayesho ukungibulala lo muntu ummese wawukhalisa ngisho amaphoyisa mayeyobuka kanje khala amaphoyisa prof ngaphuma ndoda esibhedlela ingubo zami zonke zingekho ngoba zayigcwele igazi mayesho nothi ambamba kanjani amaphoyisa ambamba endaweni esigameko ambamba lapha amaphoyisa eqeda ukungigwaza yabo angithi manje njengoba eqeda ukungigwaza ngisasukuma ngisathi ngidizi la kade ngishayiswa umuntu ngisazama ukubaleka futhi still futhi isilima sisangijaha naso esikhuleni so mhlambe naye anciphe mhlambe ifoni ayesayikhala yabo lo ifoni ayesayitholile ifoni iyona into yokuqala afika wayicosha angithi njengoba ngashayiswa imoto ifoni yahlala eceleni kwami iyona into yokuqala afika wayicosha wayifaka iphaketheni wabuyoza kumntu wazongigwaza uyabhaza kumele ukuthi ngci
Ancibilike Ile abaleke. into engishoyo ke mina prof. Still ngisasukuma nje ngidizila ngisazama ukubaleka still naye usangijaha. Ndibe ngigijima ngiyaqalaza la nangu ngavele ngawa ngaquleka. Kanti njoba ngiwa ke ngiquleka asevele namaphoyisa aseyeza yabo amfica nje vele nangu sala kumina usathi ufuna ukungiphinda futhi yabo kuthiwa ndoda ngibamba inkunzi lo thiwa pho manje mayekubamba inkunzi bayabona amaphoyisa usevele usengigwazile vele yabo lo Akusaqondakala noma yena obamba inkunzi manje. professor angazi nanokuthi even lawa la emhlanje angazi nanokuthi wangiphendula nini lo muntu engigwaza yabo nje yila emqaleni angazi na professor lo Hayi ngenza ukuthi umfana kamanga impela ongayazi indaba zokugwaza vele ke professor ushaya noma ikephi bona phela bona kanti manje thina wena usinawa uyazi ukuthi umcheckisa ubani umshaki kanti manje bona bavele bethathe nje beshaye nje noma ikephi ngoba abazi ukuthi ukushaya inhliziyo ukushaya kephi akahlangani kuyobona sekuqoqa. ya prof uyabo ukuphuma kwami ke enkantolo sengigoduka ngiphuma nengubo zasesibhedlela yabo nangu uma wakhe la naye bamile egethini phela nabo sebelinda ukugoduka yabo shuthi ngibizwe abanye abafethu ababeboshiwe la bazocetha icela ngibashiyela noma u50 rand ukuthi bekwazi ukufika ngaphakathi belokhuza yabo hayi ngihambe sikhulume lapho ngibanikeza manje baxakeka lo mama le ndlela abababuka ngayo labafethu ngathi noma ngathi sisaplanela bona noma yithini yabo nje ngathi ngisuka mina sengithi abafethu sengiyahamba bamba ikhanda umama wathi engane yami ayidlule lento ngithi mina hayi ma kuleka vele lento isidlulile yabo le nto babuyela ngaphakathi epolice station balinda mina uthi ngihambe eqala yabo bese beyaphuma beyahamba yabo le nto angaphuma kanjalo ke professor itishi nje kodwa ngayiqaqa mina yabo nje leli lona engangikhala ngalo kakhulu naleli la enhlizweni Awayicisha lapho. wayengibulala lo muntu prof. So manje bafo ijele ngokwakho liyamkhanda nomuntu noma liyambulala. Prof yabo into engingayisho ijele ayikho into elimkhandayo nomuntu yabo ngobani at the same time kunezinto ezenzeka khona futhi oqala nje prof into engakutshela wona ijele labantu ababodwa yabo oqala yilokho yabo ubuso obubonayo ejele bokwazi ukuthi na next year nani uyohlezi ubona bona ngoba lapha makwangena nje prof usiyohlezi ungena yabo labantu ababodwa ijele kodwa ijele alifundisani lutho professor bona bayazama ngalokudla kwabo lokho ongenasawuthi iparish elngenashukela nani kodwa still professor labantu ababodwa ijele yabo manje ijele nje alimkhandi ngalutho umuntu hayi lokho ke professor Wena ucabanga ukuthi yini ongamele yenziwe ukuze ijele likwazi ukuthi limkhanda umuntu? mina ngokwami ukubona professor kuze ijele likwazi ukuthi limkhande umuntu yabo nje okokuqala laphana kunama TV kunembhede kuneyingubo leyo nto leyo izinto ezikhona vele la eminyango yabo kuyafana nokuthi usala eminyango ngoba ubuka iTV yatshela ubuka iTV uzokhohlwa na ukuthi uboshiwe yabo leyo nto professor kanti manje leyo nto ukuthi uboshiwe mina kuhlezi kula professor yabo ukuthi ngisho la eminyango uthi ucabanga ukwenza into engasile isheshe ibuye leya picture leya ukuthi ish konje lapha kunjeyana yabo leyo nto leyo ngeke kusabuyela lapho yabo kodwa manje mangathiwa azikho zonke lezi zinto kodwa ke nabo khona enye into abazama uyazi ukuthi ama TV yakhokhelwa prof lapho emedium khokhelwa yiboshwa ama TV lezi boshwa lezi nama visitors ukuthi bamnandi makuphi 100 rand ngenyanga yabo mangasayikhokheli futhi bayayithatha yabo kanti manje leyo nto ayikho right yabo professor banthiwa nje lapha khombede akho ngubo akho ma TV akho lutho wonke umuntu ngabe uthi meqala icabanga ukwenza into engasile kubuyelwe ipicture lapha kanti manje abanye bethu baze bethi kunentaba vele ikagogo lapha vele isekhaya lapha yini true lezi zinto zonke ezikhona yabo leyo nto leyo ingakho ke ijele kuyohlezi abantu bengena usuku nosuku lapha ngena abantu professor usuku nosuku ngiyakaze nje kwashona ilanga kungangenanga ngisho umuntu oyedwa wezibili yabo manje ke abantu ngiyebeze belibona ukuthi ijele liyabheda makusanjalo mina nje ngokubona kwami professor hayi akekho umuntu elimkhandayo ijele ngoba umuntu usakwazi nami nje ngangena ngiphume phinde futhi ngigange la mina ngiphinde ngibuyele futhi yabo kusho ukuthi yini into engifundile lapho ayikho ngoba ngisabuyela back lapha
yabo kanti ukufinyeleliswa kwesimilo okukhulunywa ngakho asihlumi hayi lutho prof lutho kunalokho ubuya umo yabo lonto ngoba kunalokho kumele nje uthi ubuya la sibone ngawe ukuthi hayi la kade ukhona kukanjani yabo lona ke ngokudiscipline nje ukuba clean hayi prof hayi right ngoba nawo amaphoyisa aqinisekisa lokho yabo nje nalokuthi endlini yenu ukuhlezi kuclean kushayina ngoba mabenikhipha bezonibala angena amaphoyisa check makungcolile nishawa nonke yabo lokho ke hayi ku right lokho kodwa nje lokho okunye ngathini ngobungozi bezimpi zangaphakathi kumuntu ongakaze angene khona ubungozi professor into engayisho mina ngoba okokuqala nje ejele kuyabulawana futhi kunjalo yabo nalokuthi singathi sisihleli kanje sizodla hawu sesiyagijima sesiyagwazwa wathi yonke leyo nto leyo ayizwa leyo nto yini ukuphakama bathi bayaphakama bona yabo baphakama bazi kahle ukuthi bazoshawa umuntu ethi azi kahle ukuthi uzoshawa professor kodwa manje aphinda agwaze futhi izingane la engenzanga lutho yabo leyo omunye nje kuthiwe elinye iphoyisa lathi livula umnyango ekseni angini manje ekseni mabevula bezosibala bese sidla ibreakfast qale uvule umnyango lo omkhulu ogqintshi la khona olingaka wathi evula umnyango prof la nje egate la kuhleli ikhanda lomuntu egate ukuthi lo muntu wanqunywa ngani kwenziwa akekho waziyo nalezi ikhali ezengenayo khona akekho waziyo amawindi akhona aphihlikile wonke yini bayawaphahlaza amawindi mase befuna ukuthi beqale begwazi ingane abo nje omunye waxabana nomunye umfowethu esehamba enkantolo kwabafo bakhe laba anabendlini abambambayo lo mfethu akini manje isicapha sivaliwe bambamba bamsondeza egate kuyena kanje lo ngaphandle wakhipha irazor wamucaba ngerazor ebusweni professor ngerazor nje kanje ngerazor yabo manje ijele liyingozi professor ngobani ukungene lapho ungaphumi yabo thothi usu end up ufela ngaphakathi ngoba labantu mabegwaza akakhethi badila nekhanda yabo lonto udila nekhanda usangashona lapho yabo so ke manje omunye umuntu mina engakusho professor kwabanye abantu ukuthi umuntu angaliboni ijele ezi indawo right ijele alikho right ngoba umuntu oqala limfundisa lutho nalokho umuntu uphuma ezibona ukuthi yena uyisigebengu afuna ukuqhubeka la agcine khona lokhu ushintsho luba khona engasesabi futhi ngani alukho ushintsho oluba khona yena usuke sethi noma inini usengaye ejele yabo manje ushintsho alukho lapho into professor mayikufundise something sibona ngawe ukuthi leyo nto ekufundise something ukuthi ungayifundi nje enhlobo phuma uthatha iBhayibheli kanti manje musafuna ukwenza izinto ezokubuyisela khona shothi ayikho into oyifundile lapho iphi intombi yakho mawengane yami ukhona bro nike nidibane sihlezi sihlangana nje nami manje obadengisa la kuwena mhlawumbe sengimbone 3 times ngihlangana naye endleleni zithini manje hayi phela manje ayikho iflop sinayo seyikhiyanela nabakho abantu engabazi kodwa nje siyakhulumisana masihlangana sibuzana angibuza ukuthi ephethe uke kalokhu uzingane ephethe with mina hayi ingane right yabo lonto wena ungaqhubeka nokwenzayo nahlukana swayeni hayi tela zakhe professor lento ebengitshela yona ukuthi kukhona lapho mbamba khona uqotshe nti nange enza into wrong prof kaningi ngixolela kaningi lento ebengisho nje izolo la ukuthi mawungenalutho ngisho empilweni yangempela kunjalo ngisho empilweni yangempela awuyilutho prof yabo lonto leyo ngithi mina ngisahambile thothi ngimshiya uqalekile akabhemile ngisahambile uyazi ukuthi ngiyozamela yena ngithi nje ngijike khona kuqhamuka komunye onemali yabo umuntu wakhona ngithi ngibuya usebhemile right akasashoti ngalutho kwamina akasanginaki yabo lonto leyo ngiyibuze mina uthi hawo usebhemile lo muntu obhenyisa obani yabo kanti manje lana nje prof kumele ukwazi la awusoze waba nechair yakho wedwa la emstradini kanje especially ebhemayo yabo awusoze ngobani at the same time abanye bathandana nazo abanye bazi kahle ukuthi ziyaphosa omunye nje mina umjida wami nje wayengitshela kahle athi mina mangihlulekile eroundini ngiyazi ukuthi ithekeni yami ngeke ihluleke wabo leyo nto leyo sikhavele yabo uyitshela ngisho yena umjida athi mama hamba uphanda nawe manje uyazi kodwa ukuthi indlela yophanda ngayo ukuyomashisa yabo uyazi mayishwebile yena kuyalunga kuyona makushweba yona kuyalunga kuyena wabo leyo nto
bona ngokwabo bathi bamithana halfway yabo ngendlela ebhedayo kodwa engasile ngoba uyena uyaganga ubamba inkunzi nalo wenza okungasile ngomzimba wakhe phela akuyonto eright leyo professor yabo ithempeli likaNkulunkulu professor wena musuluthatha ukuthi ayikho right leyo nto yabo leyo nto ayikho nje right walinyazwa yini la professor awuvezela umbukeli lana mfethu yeah sasilele la ngasespa yabo nje la ngasespa yeah busuku silele qhamuka nje abanye abafethu ebusuku bayidakelwe yabo wokwaqala ukuqhamuka omunye umfethu oyedwa gijima yabo waqhamuka nabanye emva kwakhe abangakanani yabo ngithi ngiyabuka silele lapha yabo shuthi abafethu laba abanye abala emaceleni kwethu abalele bezwizika manje sina sesijwayele ukuthi sihlushwa wo metro nani noma kuvele kufike nje abantu bezoshaya silele yabo manje ukuzwa abanye bethu ukuzwa kwabiziki nabo bathuka abafuna ukuvuka bebaleka ngithi le nto ke nje ka professor abantu babevuka abafethu nani nami ngithi ngivusa ikhanda ngifuna ukubona ukuthi kwenzakalani yabo kube khona oyedwa wethu kulabo esilala nabo ovele wangidonsa ingubo athi manje ingubo ingirolile la enyaweni wadonsa ingubo njengoba edonsa ingubo ngawa abokuwa kwami professor kanti nangu nalo vele lo balekayo usela yabo wavele nje washo la professor hayi ngamasibomu naye yabo washo nje la wathi nje cha wangigcoba la ngonyawo wadlula wabaleka yabo naba nalabo badlula ila ngavele ngaphelelwa khona amandla ke ngavuka ngahlala kanje ngamadolo sengilindele ukuthi ngisho kuthiwa bangishaya ke labantu abazayo ke hayi noma sebengangibulala yabo ngoba phela manje angisakwazi kwenza lutho bafika bayidlulela futhi nabo bagijima ngiyabona ukuthi obajaha loya yabo bebuya abafethu ibuye nethekeni uma wengane ithe kwenzakaleni wangabaleka wena yabo ngithethe ngilimele la nabo kodwa manje ngoba igazi lisashisa nginganaki prof yabo ayisilali ulala kwami ukuvuka kwami ekuseni prof ngase ngimngaka yabo ilokhuzana le phuma ubovu ibhadi professor mhlambe for 3 weeks mhlambe no 5 days angikudla ukudla spoon ngiphila ngeparish nakhona ispoon esingenayo ngiyani teaspoon umlomo wawungavuleki prof wawungavuleki umlomo yabo le ilokhuzana ngikhame uphuma lokhuzana ibohle siphele inhlungu at the same time ngihleli nje phinde buyakheka futhi ngaphakathi buyakheka ngizophinda ngithi ngiyaseka ubhlungu prof yabo lento eyangigqilaza prof ngambona ke lo mfethu waphela mina ngangambonanga lokuyena wangidokhuza yabo wawuma wengane yami uthi hayi mina ngimbonile lo mfethu ogxobile yabo ayisho ngelinye ilanga wathi edlula laphana angikhombisa uma wengane uthi abefethu nangu lo muntu wakulimaza lapha yabo nakhona ngangitsalimele nje futhi ngisavuvukela engimbiza yabo ephethe woza la yabo eze futhi nathi ephethe indaba wangibiza kanje uyangazi yabo ngithi mina ephethe ungathi ngiyakwazi wayibona into wayenza kumina yabo eyathuke nayo yabo bese ngithi mina ngalelanga ubaleka la ebusuku wena ujahwa abantu laba bekujaha wena uyizwanga ukuthi khona into wayigcoba wena yabo athule manje uyabona ukuthi mayizoqhubeka naleni nkani yakhe le futhi kuzokhona into ezokwenzeka ngoba uyabona nabafethu la yabo bamile bale bethi uyena loyo mfethu uyena lo wakulimaza yabo lo avela azehlise yabo mezehlisa ngidonsele eceleni athi mfethu ngezwe ukuthi khona into engayigcoba bram kodwa ngeke ngiqambela ngangibalekela impilo yami ngoba laba abantu babezongibulala abantu bangithola yabo ngithi mina mfethu ngiyayizwa lento eshoyo vele nami ngabona ukuthi wawubaleka yabo kodwa mina ngithi uyayibona yini into oyenze la kumina angikwazi kudla angikwazi kuvula umlomo angikwazi kwenza lutho yabo athi mfethu ngiyayibona manje wena uyimisele ngani ngithi mina ubuza mina wena njengomuntu owenza into kumina ekumele ubone ukuthi wenza njani yabo usuke hayi mfethu yazini asambeni sebank yabo nginikeza imali engango-3,000 yabo umuntu oqondile umuntu oqondile ohlala eflethini bro izayiza ayiphudeleke yabo samba masithi yahamba la futhi ubona nabafethu nababalandela yabo hayi mfethu thela bangani bakho besale mfethu thela ngithi mina ngeke bekwenzela ukuthi ukhululeke yabo samba afika khiphe lapha imali emshinini uthe ukhipha nje u-3,000 kwathiwa yekhipha nelinye 1,000 wena lapho ngaphezulu lethu sekusha abafethu ke manje yabo lethu lokuthi walimaza ubra wethu otherwise nawe sokwenza lento oyenzekile
wathi methule ebheka wabona ukuthi ayingeke nami uyabona futhi ukuthi angisenendaba naye sekuthole phela imali manje futhi sengimshiya nezilwane lezi yabo awalikhiphe linye prof sho nje imali aphisana ngayo 4000 yena balikhipha 9000 walinika labafethu okomisa ukuthi thina ke professor ngoba nathi sibuye sibe yilwane ngempela ke sebebanga ukuthi ubani ozoyithatha kuqala ke manje labafethu imali ukuthi ubani phela ezohlala kuyena ngoba lo ezohlala kuyena phela showcase umuntu ofuna ukuthatha eningi ngale abanye angithi hayi emva lokho ayisazwana ke naye lo fethu prof waxolisa ngamxolela na ukuthi professor ngiyazazi phethe ukuxola ngiyashesha ukuxola professor yabo ngiyashe mina ngabona even umuntu mfethu esasilwa naye la owangishaya yena kuqala wangikhipha izinyo leli yabo wangikhipha izinyo wangishaya kwaze wakhala abantu ababedlula la ngemuntu ukuthi wayiboshaya nawe wangashaya wona lebele ushaya umfana onjengawe nje wabona onto prof yabo la sengibuyisela khona mina waphansi abothe waphansi sengithi ngifuna ukumenza enye into professor yomfana wabantu usuke ethi mfethu mankanye ngiyaxolisa lapho bonke abantu bathi angimlimazi manje ke angenzi into mina professor ngenzela abantu yabo kunalokho into engayenza ngabe ngamsukumisa umfana wabantu njobelele phansi ngamsukumisa ngamxhawula ngamtshanga mfethu sisama out nawe sisazokhubeka sixoxisana into engafaka imali vela asikho isidingo professor ngoba ngizokenani yabo lo uma ngizolalela abantu ukuthi yena ngathi kushaya iqala wathi mshaye nawe yabo lo nto leyo ngavele ngamsukumisa umfana wabantu ngammisa ngeenyawo ngamxhawula kamnandi yabo eyidakamizweni bafo ngangena ngabangani sesiyagoqa njengamanje ungathini einganeni ezisakhulayo ezazisa abangani ukudlula abazali mina engingakusho ke professor kulezi ingane ezisakhula yabo ukuthi ayikho into ekuthiwa umngani umngani akekho umngani ngobani umngani uyena lo ozokwenza ukuthi ugcina uholeleka entweni engasile umngani ungadependeli kuyena kanti yabo omunye ingane eyazi ukuthi uyiphilela nabazali bakho umngani kuzoya kuye nawe ukhulukhulu umbone umngani ukuthi hayi shuthi umngani wami nangu ngobani abo professor kwi crowd abantu abaningi ayikho into esakuyalunga professor abo lonto ngobani nonke ndohlangana ngomqondo owodwa mhlambe kube khona lo yedwa ozoyiphumela eceleni yabo athini yena athi hayi mina bafethu hambani ngeke ngikwazi ukwenza ukuthi bayizwe le nto kodwa professor mina engingakusho phethu abo kulezi ingane lezi ezisakhula zingadependele banganini umuntu nomuntu uzoyikhulela yena abone ukuthi yini akumele ayenze yini angamela ayenze ngobani abangani professor ayikho into ekuthiwa umngani namanje ngisasho umngani ngokuthi nigijime niyotshontsha nigijime niyobhema nigijime niyogqekeza nigijime umngani ke loyo ngoba manje mangathi mina asamsotshontsha sibanibani uthi hayi ngalokho awusesiyena umngani wami yabo umngani lokho abona umngani professor ukuthi sitshelane kanje ukuthi empethe yazi ukuthi kuyabheda yabo lo uvume futhi nawe yabo empethe ngempela umngani ke lokho ududa ngento right manje into enkinga na prof bambalo laba bakanjalo abaningi laba abangasile yabo laba abenzani nami ngicabanga iphutha likuphi likubazali noma iphutha likubazali elikhulu futhi kakhulu professor ngoba ibona abahlulwa ukuyilungisela ingane yabo phela ngeke ilungiswe abangani ngoba mathiwa abazali bahlangene ngazwilinye ingane ingafika iphume nomthetho wala ekhaya angithi la ekhaya izophuma nomthetho oqondisho ihlangane nabangani bayaba u3 okunemithetho engaqondile ready sebezom overpower lo yena sebeyam overpower sebe lo wakhe lo kusho ukuthi uyafana nento engekho angithi yabo kanti professor nabo abazali laba mabezokwazi ukuthi beyilokhu izingane ngendlela eright naye izokhula yazi ukuthi hayi should mina ngenza ukuthi nokuthi yabo mina ekhaya prof ugogo wami esakhona mina kwakudlalelwe ekhaya egcikini wami ugogo wayisho kahle athi abangani bakho bathathe nizodlalela la ukuze abone ugogo ukuthi senzani yabo mabethi nje bazongibiza bemocingweni bethi asambe mhlawumbe esegroundini siye kephi wayevele kuphume yena ugogo athi hambani right yabo kodwa mabezodlala la ekhaya hayi wayenginika ukuyethamba obavulela yabo yini ubungani ke lobo yabo ngoba yonke into esiyenza umzali wayibona shuthi kwesinye isikhathi kuyadinga ukuthi abazali ingane mazingabangani
umzali abazi abazali bamngani wengane yakhe sure prof ukuze kuzokhulunywa izwi lodwa ngalezi ingane yeah prof yabo nakhona futhi akayidonte ngisho kuthiwa nje asahlangene nabazali balo ayidonte nje zonke eyakhe nabangani ayidonte ayihlalise phansi yabo kudliwa umthetho kuxoxwe nje prof nazo yazi zizobona ukuthi yazi zizongisho ifike emakubo sithi yazi uma wasibani uthe wathi abone na ukuthi umzali ngapha yazi udothi mayezwa into ayishoyo ingane abone ukuthi yazi lo muntu beyikhanda kahle ingane yami ubeyitshela into ezoyikhanda yabo ikephi lapho yabo sebezoqala sebakho ubudlelwane-ke manje uma wasibani sebakho ubudlelwane-ke lapho-ke sesiyabangani aba-right yabo leyo nto kuyazi ukuthi mina uma ngingekho ngihambe nobani uzobuzakala kubani uphi usibani yabo uphi usibani kanti manje laba abanye ngisho ukuthi ngahamba sonke sibuye sesiba u2 ukuthi laba baphi laba abawu3 akekho ozosibuza yabo ukuthi baphi asazi noma besiyoganga bafike badutshulwa abashona le yabo leyo nto leyo akekho ozosibuza kanti manje masihlezi sila ndawonye uma wami uyamazi umalo phethu umalo uyamazi uyazi ukuthi uma kukhona inkinga uya kabani yabo akhulume nomama phethu kwenzeka kanjani noma umfonele yabo ithi ingane yami ibidlala kanjena nengane yakho kwenzakaleni yabo bexoxisane ukuthi hayi bedlala benza ukuthi nokuthi yabo leyo nto kodwa nje professor mina engakusho phethu lezi ingane ezisakhula zingadipendele banganini ngoba umngani uyafana neayikho ayikho umngani uyinto engekho nathi sila true abangani nina bendlondle nophapha ekhanda kamenza indaba kawulelela umuntu omemeza ngathi yakhala uyalila awunena bakambudu bomvu njengegazi nena bakashishiliza ngedidi kwelimaholo lemhlabele embedule nina bentule bande ngodonga kwelakithi kwabheka uZulu uma usubuka wezwafika lasho ukuthi sidla amaningi esakeni bafowethu mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu le oyethamele i-How I Ended Up in Drugs okuhlelo noma okuyingozi engaphansi kwesitebele i-MPTV1 asilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ngokuba bawela kanjani ezidakamizweni lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukubhula umlilo la ungakafiki khona siqwashisa abantu ngezingane zabo siqwashisa abazali gade ingane zabo siqwashisa abantu ukuthi abayibheke sizama ukuthi uhlelo luhambe phambili kunezidakamizwa zithi ifika kuyidakamizwa kodwa ubusu nolwazi ngobungozi bazo nanengcuphephe ongabe uyifaka kuyona uma ungene ezidakamizweni ukuze uzokwazi ukuthi uyiqaphele nanokuthi ingane uyigadise encane endabeni ezidakamizwa njengoba ngihlale nje ngisho ukuthi abantu abahambe bethenga ama drug test ingane beyichamise beyitest ukuthi ngabe sikhona into ayiqalile ukubhema manje ukuthi akaqali kumele bazi ukuthi umthetho wala ekhaya uyatestwa la ekhaya uma ke zazi ukuthi la ekhaya kune drug test eyenzeka njalo inyanga nenyanga uzosaba kwakhona ukuthi aqala izinto ezibhema uzobatshela abangani bakhe ukuthi hey ngeke ekhaya siya-check ekhaya so bafowethu izona zonke izinto lezi ezenziwa uhlelo siyafisa futhi nokuhambela izikole ukuze sizokwazi ukuthi sithengele izingane ama-uniform futhi sifike nabo abafowethu laba benje bezokhuluma benje bezoyitshela emehlweni izingane zethu ngoba ungibona nginje mina nakho la engisuka khona nakho la engikhona namhlanje sicabanga ukuthi lokho kungaba nomehluko omkhulu einganeni zethu ngakho ke mawuqala kuba ingxenye icindezela subscribe button ucindezele nebell ucindezela wakhe ibell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi makukhona isiqephu engisposayo izoqenqeza ucingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi ke bese kusitholela isiqephu sangalolo suku ngakho ke mina nguprofessor Mkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sabha umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi sangincenga